Banyarwandakazi, inshuti za turwanya akandoye n'akarengane Iwacu TV, manje kubasuhuza aho muri hose, mugire amahoro y'Imana. Nk'uko bisanzwe rero ni ngiye bakora Imana Toneste, ndagira ngo tumbahe amakuru y'umucamake. Ntago nabonetse uyu munsi wose, ariko ntago nabura kubabwira ibiriho kuko tuba dukurikirana buri kimwe cyose. Ndamanze rero kubasuhuza abantu mwakoze subscribe, mwakanze like, mwakanze share, mwese mugubwe neza muri hose, kandi mbashimira cyane n'abatarayikora mbabwira nti mukomeze muyikore, ntacyo bitwaye, nta n'itegeko ribihana buri muntu wese kugira ngo amakuru amugereho ku gihe, kandi mbashimira ko ari n'inkunga ikomeye cyane. Uyu mwanya rero ndagira ngo ngire ingingo ebyiri tuvuganaho, hanyuma amakuru ya 3:30 n'igice ndi ubahe ingingo enye mu makuru arambuye, ariko ndababwira muri ebyiri aha ngaha. Ndasuhuza abantu bose bari mu Rwanda, bari mu biyaga bigari, mu karere k'ibiyaga bigari, bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda, bari hirya no hino mwese muho muri hose mugubwe neza, ndabasuhuza mugire amahoro y'Imana. Aka kanya rero ndagira ngo mbabwire narababwiye nti FPR ihora yirasa mu kirenge. Ese ndagira ngo mbabwire ku kigendanye n'imfungwa bavuze ngo bagiye gufungura, mbabwire noneho no ku ngabo zaje ngo kugenzura impaka muri Kongo. Ndahera ku imfungwa nawe ibaze kugira ngo umuntu leta y'u Rwanda, leta ya FPR itinye kuvuga ngo igiye kurekura abantu ngo ibona ngo bafunzwe bafite ibyaha, ngo babona ngo bazakatirwa igihe kirenze igifungo. Ubundi se babafungira iki? Uyu munsi noneho bemeye ko harimo ubucucike mu magereza, ngo abantu ari benshi. Abantu ni benshi kandi abenshi n'abafungiye ubusa. Nimba bemeye ko gufungura abo bantu basaga 1000 cyangwa se bagera mu 1000 cyangwa guhera ku 100 kuzamura, nibarekure n'abantu bose bari hirya no hino bashimuswe, bose baje hanze. Nta mpamvu no gufungira abantu busa, yo kurigisa abantu busa. Bose no bashyira hanze abantu bitahire. Erega nta mpamvu nimwe yo kurenganya abantu. Igihe cyo kurenganya bashatse bashyira ubwenge ku gihe, abantu bakareka tukumvikana bagashyira agapira hasi. Icyo ni kimwe. Ibyo nibyo nagira ngo mbabwire, ndibaye amakuru arambuye mu kanya gato 3:30 n'igice, amakuru live. Ikindi, ingabo zigenzura imipaka za yasi cyangwa z'ibiyaga bigari zaje zindi, izo ngabo ukuri zirakuzi. Ahubwo ni kwa kundi FPR hori sazi imigeri ngo urabona barasaba babakije umuriro bave mu birindiro bagatangira kubeshya bazambye isaso, ariko ukuri warakuzi. Ni iminsi 3 gusa bagatanga raporo. Iyo raporo aratanzwe kandi nabo ubwabo barafatwa. Ngira ngo murabizi ko leta ya Kongo yiteguye kumurika abasirikare bose. Urumva bose bamaze gutanga amakuru n'amakuru yabo, babandi bagiye bafatwa amateko n'abasirikare bakuru, ariko ntago igomba kubikora u Rwanda rutaradekarara. Urumva erega u Rwanda nirwo ruzizanira ibintu byose, kuko muzi ko abafashwe mbere u Rwanda rwavuze ngo bashimuswe, ngo bafatiye ku mipaka, ibyo byose bakagenda bakabihindura ubusa. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo uyu mwanya uyu munsi u Rwanda akarwo kashobotse, kuko ibingiye bari gukora no gutindatinda ngo baze bapime ngo bagenzura imbibi, ariko amakuru arazwi. Ibyo byose ngo ni ukugira ngo batinde kururasa, ariko igihe cyageze. Mbibutse ko na za ndege za kabuhariwe zose zamaze kugera ku kibuga cy'imirwano. Ubwo naho mu makuru arambuye mu kanya, mwese ndabifuriza ko mwamuhari 3:30 live, mbaganiriza kuri ayo makuru, mbaganiriza ku bigendanye n'uburyo ibihugu byose biri mu myigaragambyo. Iwacu nta myigaragambyo, ko iwacu hataba ikitwa imyigaragambyo, mbabwira impamvu n'uburyo babigenje kugira ngo abantu bere gukoma. Ibyo byose naho mu makuru arambuye n'izindi ngingo ntababwiye zose ndazicagaguramo mu makuru ya 3:30 n'igice. Ndagerageza ntago nzongera kubaha amakuru arambuye arambiranye cyane, tuzatumaramo igihe gito kigufiya, ariko buri muntu wese yumve kandi azabara amakuru y'ingenzi. Murakoze rero, naho mu kanya mwese aho muri hose mugubwe neza, kandi Nyagasani agumye kubarinda, cyane impunzi aho ziri hose, n'abandi bantu bitwa impirimbanyi, kandi mutera inkunga umuntu wese ushaka kudufasha gukuraho agatsiko. Murakoze cyane, bye bye.